Kugeza uyu munsi wa none, Israel Mbonyi hari ibintu binarusha abahanzi bose bo mu Rwanda. Ni bino bikurikira. Icya mbere, Israel Mbonyi niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, aho akurikirwa n'abantu bangana na 1,560,000. Umukurikira ni Meddy ukurikirwa n'abantu bangana na 1,460,000. Icya kabiri, Israel Mbonyi niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda wabikoze wenyine, aho amaze gukora ibitaramo inshuro 3 yuzuza abafana inyubako ya BK Arena. Akaba ariwe muhanzi wo mu Rwanda wabikoze wenyine. Icya gatatu, Israel Mbonyi niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda umaze kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, aho amaze kurebwa n'abangana na 302,000,000. Umukurikira ni Meddy maze kurebwa n'abantu bangana na 296,000,000. Icya kane ari nacyo cya nyuma, uyu Israel Mbonyi niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda umaze gukura amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube, aho amaze guhembwa na YouTube amafaranga y'u Rwanda angana na 2,120,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ngayo akaba ariyo mafaranga uyu Israel Mbonyi amaze gukura ku rubuga rwa YouTube kuva yarufungura kugeza uyu munsi. Ibyo ngibyo akaba ari byo bintu bine uyu nguyu Israel Mbonyi arusha abahanzi bose bo mu Rwanda. Nimba ukunda Israel Mbonyi, uze gusiga udutima muri comment. Nimba wakunze kino cyegeranyo, uze gukanda subscribe kandi like, tujye tubana buri munsi. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.